Il-Bank HSBC Malta rrapporta profitt qabel it-taxxa rekord ta' 78 miljun u 600,000 euro fl-ewwel nofs ta' din is-sena, żieda ta' 19 miljun u 300,000 euro mill-istess perjodu tal-2023. Waqt il-preżentazzjoni tar-riżultati, il-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta, Jeffrey Fitch, spjega li d-dħul tal-bank żdied bi 33%. Għalli żieda fil-profitti kienet xprunata minn rati tal-interessi ogħla u rkupru ta' kreditu. And there's growth across all of our businesses, whether it's retail banking, commercial banking, insurance, and asset management. Also, we have announced the largest cash dividend of 10 cents per share, which has been paid in a very long period of time, which is being paid to over 9,000 Maltese shareholders. Dan jammonta għal dividend gross ta' 36 miljun euro u se jitħallas fi 17 ta' Settembru lill-azzjonisti li jkunu fir-reġistru tal-azzjonisti tal-bank fis-16 ta' Awwissu. Fil-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata wkoll miċ-Chairman tal-Bank Manfred Galdes u mill-Kap Finanzjarju Ewlieni Charlotte Cilja ġie spjegat li l-ispejjeż tal-operat tal-bank żdiedu b'6 miljun u 600,000 euro. L-aktar minħabba żidiet fl-ispejjeż marbuta mal-investiment fl-impjegati, it-teknoloġija u il-kwartieri ġenerali ġodda f'ħal-qormi HSBC Hub. Bejn Jannar u Ġunju li għadda is-self lil klijenti u d-depożiti kienu kemm xejn inqas minn dawk ir-rappurtati fil-31 ta' Diċembru li għadda. Bħarsa lejn is-sitt li ġejjin is-Sur Fitch qal lil TVM News li l-Bank HSBC li ilu Malta għal dawn l-aħħar 25 sena għandu fiduċja fil-pajjiż u se jkun qed jinvesti aktar minn qatt qabel fit-teknoloġija, fil-bini tiegħu u fin-nies tiegħu bil-għanni tejjeb is-servizz lill-klijenti. Also, we're investing in payments, we're investing in our mortgage system, improving our credit cards as well. So there's many investments happening also in the sustainability space, helping customers with energy efficiency loans, to support families and businesses. Fis-sitt li ġejjin il-Bank HSBC Malta se jkun qed jibdel il-65 magna tal-ATM li għandu mifruxa ma' Malta u Għawdex.